Хүндіті бақшынырва ойотыд. Бурят оның кыбылы вәшіне ажылшыде зүгіо. Жыл бүре намырай сақта олыс дарттырын әтімдіглігдідік бурят қылны үдіртеді шырымдолың халуың амыршылға танытта көргіхім несіп жоғыд. Бурят қылны көкжылтың қол шуқыры ұндығы ғори тәбілсіжа ұдырғы ұдырта арғы көйікі ұрғы дұрғы жуайдық даржы банзарывай нырымжыта буряды көріне екі ғырғолды дейру идышия мұношия құдыл жуайхын ашаты бақшынырта нын тұруң байыр вайсқылың көргіхі шұрт әбде. Игел танденга захён байголхын ирды муханы ашык шымый куртыжы бидишия бурят унны ажылшыт шылыхын мыргыжылты алива амжылты гаргын кудылжывайымны эле. Хундыта бакшынырта хутлуулот ирдымы гырылты харгагар давшахын ойотын сага дорсахыда сычхылды хызайдышия олиоте долахын мыдрыл турдык. Танытта илурын кыя зол жаргыл хэн-хэхын бугды усныбдя. Харин муноу ең ойотытты Хышевнутте ханын қытайғар қандажа, ередетті түрілче бурят қылненге тұло қари ұсылға әм мұр дәре дажы япқа дейді қарай мұрғы жылты дволжа ұрғықын үрей елда. Бурят ұлсы бақшыныры колледжін зүгі, буряды көріне екі ұрғылың, зұн зүгі дейді ұрғылың, бурят қылыны ба орын захиолы бақшынырыйы, заншылты балағын бурят қылыны хәндірір, үнірхі сетхілігі амыршылынып де. Улгын дылхеды бойынты, ургын зандо хүндіте. Алыны тұлы арылдыжа, ашы дулы сасыржа. Зонай тұлы зырыжа, зол шынгер бадыржа, золты жарғылты ябытта. Ирмылзыл зарыға үрдім білігі, үлігі зырхые үхі сетхілі. Үнкіріл дұрыя аютытта хандулан, күндіті бақшынара бурят қылыны хендірор, бақшын мұрғылты хендірор. Хани халунар амыршылны бде. Болғың бурят дайдыдымны, айылғыта әйхің бурят қылны хымженді, арабын зорғады хия ұңгіргігді жыбайға, ғапшығай харың халуң амырымынды. Шарғыл намры, шарын апшын қағыды, жылығы жылды қабадық шыдайға то ургыдығыр ургыдыжы, ашы уры ехіте хымженуды ябол жыбайдық. Доржы банзарвен ырымжыты, буряды гүріне ехі ұрғолем бақшынырыя, ойотыдыя, буряд олысай засығай ғазыры мұң өрен зүгіғу амыршылнып. Ямышия арыдай иге ехі байлік турылхи хылың, турыл хылын дәрі бышықы, хылықы, бодықы арыға. Иді уғынуды ехілігің, ехі үрдімтінті зұпшоңғы байхар бұшы, мұн тиеміге. Биді іні байлыға ғамнықы, удадыхи уйду дамжолха ойылға тәбде. Гысыр үлгірор дамжың ерғың, ундығың бурят хылые, үлімі дәрі урғыжы, отқы туғылдыр хайықың қымжы еболғынуда, олым бүрі урғынор, имхетхіжі байқа етіне хусынып. Доржы банзароваға нерімжіті буряды ехі ғырғолин айотынутты, балым бақшынырты, Ирху можго осердагы захирганы талага бурят хылны хенгіндірір танутанда халунар амаршаныве. Бурят хылы сахин хужухин талар, орбун регионы хылсыны дергіді, буряды олсы болбысырылы яманты, буряды көріне егі ғырғолыты, хамтын ажыл егі хыдышывайныгыжы хылхиянныве. Решелхыты ины егі проект учебно-методический комплект бурят хылынгыжы бышыгдыжы мане инді үрху можды бұйылылықты жывайны. Тірені ғатына таны бақшыныр ержі мане бурят хылны бақшынырта түйдіршілері баға құбалсыны бағал ехі тоғытайбені бурят хылын құжоқын талар. Тегеділі бұлтындытны илур инхие, зол жарғалые, бурят хылые тоң наринар сахижа ургыжа йохазаншыла мыдыжа япхайымны ялайгы хана тевинве. Хүндіті бақшыныр ойотыт илыңғы я бурят қылны дейдің ұрғолың ажалшыт ойотыт бақшыныр. Бурят қылы құқжоқтылар олыс тұрын түбі зүгіғі, та бұғыдне бурят қылны хендірір үнін зұрғынға амыршылынып. Бурят олыстымны ғапшығай харада олын тоты хымжы яволығыны доңғырығданы ғыжмыдныбде. Бурят олсыны орда харқы, доржы банзарвай нырымжыды буряды күнне егі ғырғолы. Гансыш е ойотытта бұшы мұң олысы хымженді ғырғолыды ородыш е ұхибутты, олын тоты хымжы яволығынды жылы тошыды ұңғырғыны ғышқышқылылды. Тимігі танытта,
бакшынарта ойотытта бурят хылы дамжолжевахын зондо унун зүркүнө хэң хэхни кусынып урукшыты явыкты замтне хэхын сывыр арыхын байхын балтагай. Сэмбэна бурят олсемне дэдэ хорголын багшнар оюутад хөдөлмөрчөд та бүгдэндөө бурят хылнэнгэ хэмдэрэ халуун амар мөнди хүргэнэм тэгээд таны үүргэ өндөр сэглэнтэйгэр потоноп юм бөхөдөрө таны төрөл хылыг хамгаалахын дэлгэрүүлэхин тэгээд цаашаа өндөр хэмжээнд абат явахын хэрэгдэднэ амжилт хүсэт хэжүүхэн ажилтны урагшаатай захиохон бүгдээ сайн захиомнуудны бүгдөө урагшаатай хэн байхын тандаа хүснэ. Эрхэм хүндэт манай нютугаар хэд хүндэт багшнаар оюутад бурят улсын боловсролын болон эрдэм ухааны яамны үндэн хөлнүүдийн болон угсаата соёлын бусад зүйл шударлагын дэмжигтэлээр улс төрийн бөлөг түвээ зүгөө өрөнгөө зүгөө та бүгднөө бурят хөлний гавшгаа харын ихлэн ушраар ханя хлонаар амаршуулна. Хүндэт багш нартай хандаж энэ их хэжүүхэн ажлаатны төлөө дород ахин баяр хүргэх зура залуу хөрөгтөө оюутаттай хандаж хөлөхөд орон хүрнэ. Төрөл хөлөмний мөнө шахардуухан байдалд ороод байна. Энэ байдлыг зүгээр хянаар давж гарахын төлөө таны өмнө оролдуулах хэрэгтэй байна. Өнөө ажил хийж явсан зам бурят хөлнийгээ төлөө яхал оролдонод элдвийн програмнууд биелүүлдэнэ. Засагаад зургаанууд маний эдэмжинэ. Гөвшие таны оролдуулгүйгээр таны хянаар хураагүй энэ жилнэ амжилттай байхаар биш байна. Тийм учраас их хургуулда хянаар хурж төрөл хөлие хянаар шудулж хожим хойш эрхэм бүрхэ мэрэгжилтэд болоод үндэн хөлие үргэж явагтыг гэж уриалахад орон хүрнэ. Бүрхнүүд аюутад яхала шуран шударгыг номдо хурс күгүүд басгадууд манай бурят хөлнэмнэ дэдийн хургуулда хуржвэн нэгжмэднэдэ та бүгдэндөө найдах байнэдэ. Ирээдүйн найдал та гэшид үндэн хөлнэмнэ хувизаян мөнөөдөр манай өглөөдөр таны гарт орох. Тийм учраас ханаар хурагтай бүрхээр явагтай төрөл хөлөндө дуртай байгтай. Хүндэт нютугаар хэд жыл бүхэнд октябрь харда манай бурят оронда төрөл бурят хөлнө хэндэр тэмдэглэгдэг гэшэ. Ихэнх хургуулнуудад дунд хургуулнуудад сэсэрлэгүүд намын хангууд элдэв хэмжээ явуулгынууд өнгөрдөг. Манай бурят ТВ үйл хөргүүд тухай мэдээлэлнүүдийг олон нийтэд тараадаг. Бурят хөлие сахин хөгжөөхөн төлөө даржи банзарын нэрмжтэй буряда ихэнх хургуулаа ихэнх ажил хийдэг гэшэ. Бурят хөлнө хэндэрээр амаршалаад амжилт хүснэбдэ. Өп хамтах живэхэн ажылны үрд үнтэй байглаа бурядара хооролдожул явуулда. Амар мөндөд хүндэт бурят улсын ихэнх хургуулийн багшнар ба аюутад болжвэхэн бурят хөлнө хэндэрээр таанда булдыдны амаршалаад ажилдны өндөр амжилтнуудыг хурсалдны шинэ тойлолтнуудыг хүснэбдэ. Сайн байна хүндэт багшнар, коллегнар, эрдэмтэд, оюутнар энэ хайхан бурят хөлнө хэндэрнүүдээр таандаа амаршалаад гэр бүлдэтнэ амар жаргалыг биеийн элүүрэнхий хүсод эрдэм шинжилгүүд шинэ баха амжилтнуудыг тойлоод также үснэбдэ. Хүндэт коллегнар нөхөдүүд хэндэрээр таны амаршалаад зарим харгитны золтой баг хэн хөдөлмөритнэ бүтэстэй баг же хүснэб. Та бүгдээ энэ их хэндэрээр амаршалаад дондуг узтуйбэ хэхэн өгнүүдэр үрийхэ дөрөн хүрэнэ. Байгалы ухондоо ариун тунгалаг басаганы михрэлдөө үрийн налгы манай бурят хөлн саша хөгжиж халбарж байхэда. Эндээ бурят Монгол шууд та бүхэнд олон улсын бурят хэлний өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Ингээд бурят хэлний өдрийг бурят улсад тэмдэглэдэг болохоор 10 гаруй жил болж байна. Энэ хугацаанд бурят хэл соёлоо хөгжүүлэхийн төлөө хүчин шармаалт гаргаж өөдөнгө арга боломжийг байнга дэвшлүү жил бүрийн олон ажлыг хийж байдаг. Бурят гүрний их хургуулийн бурят хэлний дээд хургуулийн эрхэм багш нар оюутан та бүхэндөө Монгол гүрний бурятуудын төлөөлөн Монгол улсын боловсролын хургуулийн багш, бурят судлалын академийн ерөнхийлөгч Одмонт Хүнээвий та бүхэнд
мэдээлэлгээ өргөн дэвшүүлж байгааг хүлээн авно. Та бүхэн ингээ хийж байгаа ажилд сэтгэл баясаж бурайд хэл соёлмнаа өөрт мөнгө мандан бадархан гэж их баяртай байдгаа хэлэхэд таатай байна. Бурайд монголчууд хэдийгээр дэлхийд дахин дархан суурсаж 3 гурван дамжин амьдарч байгаа боловч та бүхэн бол бурайд соёл ов уламжлалынхаа голомтыг хахиж үлдэн өнөөдөр бидний бахархал болж байгаа хэл соёлоо өргөлж дэлгэрүүлэхийн төлөө байнга арга бодомжийг хайж хишээн зүтгэж байдаг та бүхний хишээ зүтгэлд дэлхийн бурайд монголчууд байнга талархаж явдаг гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Ингээд бурайд монголчуудынхаа голомтыг хахиж бурайд хэл соёлоо хөгжүүлэхийн төлөө өөдөнгө бүхий л зүрх сэтгэлээрээ ажиллаж амьдарч байгаа нийт бурайд та бүхэндөө баярын мэндийг хүргөөд бурайд хэлмнээ үрд мандан мадарч бурайд соёлын голомт үргэлж өөдөө дэвжин байж байхын үлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.